Mayam Krumzari Don Ibir's Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Lokchari ngasi si August ki tarik mapan malim gi oina yellow missing gi numit ni aduga hariba numit asi Manipur gi oina di yamna maru oiba numit amasu oiri maram di Manipur da koi leijari ba yellow missing asi gi masing si yam da maloina na mapandagi changak pami gi masing na migrants masing na hengalak padagi hariba ko yellow ngai digi lagla ba yellow missing asi nong ta nong madi masing hanthaki kidra ma kidra habagi aki ba chaun leiribugi tanjani aduga tanja sida hauki ba chahi khara sidagi tongan tongan ba lop singna hairiba yellow missing asibu protect tanu gidam da safeguard tanu gidam tamakta tongan tongan makal gi khongjeng jing changsali hairiba yellow missing asibu kannaba sina ko gi common objective oiraga khongjeng tongan ba targa su objective ti amakata oiriba du makal gi tongan tongan ba कोई organization ngasi gi khanne na base daling sin कोई yawi na gidam taling sin lere aha mutada कोई gi scheduled tribe demand committee gi general secretary very ba oja ke Bhogen yaham taro ja Bhogen mutaram nokcheri welcome to the show and also joining us coalition of indigenous rights campaign Manipur CIRCA gi Convenor very ba oja Somorendro Thokchom ni oja Somorendro basu taram nokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us joint committee on inner line permit system JCILPS Manipur gi Convenor very ba oja Arjun Telheiba ni oja Arjun basu taram nokcheri welcome to the show appreciate you joining too oja ngasi gi numisi yamna maru ba numina mo oibani na yellow missing gi numisu oibani na Manipur da hojik yellow missing gi film si kari oiribagi habse miyam dadi akoi gi nungsa thina base loi phawna bdi phawna banga tene adubu hojik tasing na karamba situation da leiribagi koi gi yellow mi gi situation asi dagi natraga masing asi dagi mapan dagi salakpa migrants asina makoi gi influx asina yamna hele habadi khangna re adubu karamba mong na koina nungsa thibagi mong da hojik leiris habasi gi matang da lakchagi ahamdai oja Arjun dagi dum lakchagi kari habini oja Logic se yellow me dagi yellow me means quite a luxury say Maitei for Malaysia sing tonga communities tribal communities Indian recognized over about 39 communities ladies say secret yellow me and a luxury Ashi population say according last census ki between 28 lakhs about me but out of these 28 lakhs I quite some study to Koina, I quiggy indigenous habitat, I yellow me, I think Tampula can lady say 19 plus Katung lay. Aduga remaining to the most of them are the outsiders, means a coin and Manipur will have okay well. And the Lehori bird singer Sida every day Koina check Tokjaba Kochaba Kochabet, sometimes Marmanga Tongue, the Coin experience Taurice, Sigi Dimapur line, Simoktada, no more than 400 Delhi must say unchecked free floor that labor I am in a labor class Moise contractor and recognized contractor or unregistered or some free the boy must send you but and I remember labor must send Pushapoyawi. So I don't know somebody sang the lap must say point out most state of one. Yes, they are coming for some kind of job. I think Yums Harbor, Thong Harbor, but after completing that kind of service, whether they are going back or not, she question once Sanga Kragadi Kaidogrena, Tavish Lore Havakana, Boy, my Amdu Shenari ba, boy mystery Haitare, labor mystery, Dunabo, another service of a PA. Sidamule, so no see Hadna. And I do not man round, tell us some labor scan, the Moji Hangi Deva. When no they the high okay see projects like Peninsula Hangi don't need the high but we hand them. I do go at the same time I don't get Tabusu no I talk to pumps I can Moina a total of Paul Peter kind of high tare. Push a but still no more than 400 average now. I'll just point to another issue. And Mokoisi I want to see Panam to so official in a corner no one without Tolopsa labor post hang with Natabelina. Matamatam season at Wewani a Namde. Ada hausa koi na kiri badi sigi sang sa som lagta ragadi yes hanno kha amani di halamba yai ko the maximum hande because they are just living for survival poi moi lam da di hingba waraba India gi amna metropolitan city sing da di moi samna da service phangdra ba hai tare thau som phangdra ba kamu labor ahong mu ching che koi swai da di mamal ja ma labor mo na koi na puchalak bagi habit ama khoi da leibani na khoi in this yellow me labor sing khoi na ignore to wa khut nan de hajan bi bakara maban nga na banu ai te ai bakara ai khoi mai de character da leijabani na ba khoi ji puchalak bagi habit chima de khoi lep leite ha aduna
नोंमद 400 से एवरेज लाखों मतदी चाहिए हमने थाम तो काय यामरे यामती यामरे calculation तो मतदा सिगी से मो कोई पाखली दी if once the train is running inside नोंमद train तो कदो इसी more than thousands को imagine तो हम दे सिगी भी हमसे लाखों मतदा आई कोई की market आई कोई की society even political arena दा सो जो हाउ रे दना को सिगी पोछ लाखों मतदा अखोई फजन चेक तहौद्रगदी फजन सिस्टम अमदा इंडियन मसेन इन खन डायरेक्टली फोर्स तौबदी याब नते सिस्टम अमदा मखोई से कंट्रोल तहौद्रगदी अखोई समाज से नोमदी मोय खुद ताबा जिदी इशोय छोइद्र वफम ओय को अदना हौजिक से इलोशन जगे सेंटेंस दा हौजिक से अखोई पॉपुलेशन से की मनुंगदा मैतई पॉपुलेशन है ना कोई लीडिंग रोल लग्जरी मेजॉरिटी ना है अखोई के नन मणिपुरी सिंह के येंगना मतमदा हौजिक सेंसस गैप लेने मर्क ओइदना को 17 ओइदना को स्वाइददि मोजुमी हेंगलाइबनिना आइना खनबदा लास्ट सेंसस 2011 ददि कोइना nearly about 56,000 को मैतैना लीडिंग तो है मोइदगी नन मणिपुरी दगी हौजिकती मयांग सिंह हाइजरगे नन मणिपुरी सिंह अचेना ओवरऑल लोइ पुंसे लगा मोइदी जातिबुरी यामी को नन मणिपुरी हैगा लोइ पुंसे लगा न मखोइना खोइदगी अमु हेले हाइबुसे आई थाजै ओके 2011 के सेंसस के रिपोर्ट की मतुग नदी मतमतुदा मितै कोई मेजॉरिटी ओरिबा मणिपुर की फुरुप से खर हेलम तारग सु होजिक चाही तरुक हाई तारे मसी मु हेंगलाबनी ना तरुक चाही तरुक सिदा मसिंग से नॉन लोकल सिंग ना याम हेलम याबगी चांस ले हमने तो नॉन लोकल हारग ओनली मयांग खतना तबा तो कम्युनिटी मैम सु यावर हेदन ओजा अर्जुन ताकपी तो मखा से ओजा सिरका की ओजा सोमेंद्र तलाक्चगे ओजा सिरका की ओइबा ऑब्जर्वेशन हाई तारे होजिक से ख्वाइदगी चाउबा थ्रेट से करम करम मोंग दलरी करमाई लरी एन थंबिनी अखोई थ्रेसी अखोइना अखोई येलो म्यूजिक कन्ना बाय तार तोंगान बा सिदन ट्राइब ना मखोई मोई पोस्ट चंगागा नंगंगने हाबगी मोई वाखलोना चले सन या कोई आईएलपी ने हाय तार को अदु बोक्ति याम लुरी कोइना खनगदोरिबदी सिदन ट्राइब के स्टेट ngakten नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग याम हाय तार एक्सेप्ट असम मणिपुर नत्र हाय तार याम तौदबो कोइना खनगदौदी अरुणाचल प्रदेश अदगी मिजोराम अदगी नागालैंड सी कहीं कोई इनलाइन पार्मिशन चलरी अदगी सिदन ट्राइब सु ओइ हाय तारे मसिदा मखोइदसु अखोइसिदा ताइबो खुदोंग थिबजे दुम ताइ हाय तारे अदोदि करम मखन की वे द चलगा अखोइसि पुरपंग अंगते हायबो नु कोइना खनगदबो लुसलै हाय तारे होइना सरकार की कोइ पादम कैंपेन म कोइ चसै अखोइना असिदै ngakthok हायदि मिटोप सिंगदगी कोइना ngakthok ngंगदग पॉलिसी प्रोग्राम हायरगदि कोगी प्रीमाजर पोर्ट के स्टेट थानजन बान कोइ सरकार हान कैंपेन तंग लाई होजिकसु ममांग दजु कोगी 2016 दा कोइ केनो तोगरे कोगी एनआईपीपी नॉर्थर्न पीपल पार्लियामेंटरी होगी होजिंग मक्से केनो दा कोगी ngasi gi program du nan tang taruk tagi koigi sarkar spokesperson NIPP na koigi keno haitare coordinator ingthokjal lan cha ma sa program tawri haitare hojik akoi ni oi phibam ji akoi manipur king nate idea akoi mang pa yar bi koigi north india da tari ba mungor racing ji ni haitare ne sigi pulap koi punna masi khai koigi mungor racing ngak thok ina ba haitare कोई तोंगान बा पुन बा सक्तम हम सागल लगा चंद्रगदी कोई मिस्टेक आप तुपंग मैं कोई थाजे मरम मदुना कोई NIPP न होजिक समना हाइबदा कोई केनो न लाइरिबा केनो के NIPP की कोऑर्डिनेटर न लाइबा मफम कोई त्रिपुरा हाइतारे होजि ओनली कोई इंडिजिनस पीपल 20% न गाइसलामनेबो अदुगा कोई थांगनरिबा कोई फौलो फौगिन दरिबा कोई केनो सोमदा फार जी रोम चरका आसाम हाइतारे को आसाम सिदा होजि ओइबो फिबम जी इलोमी की कोई परसेंटेज 23% नि मसी 20% जो जी वांगांग बदा कोई की हानगी कोई की एक्स जनरल सेक्रेटरी होइबा केनो की अल्फा के अनु सेठी नंगसी मा केनो दा NIPP दी कोई की अतिपुरा दा वांगांग दा यावगी नेबो अदु अगरे कोई दा खुदोंग थिरै ची तोंगान मखन की अखोइना अफासपा की मतंग दा मयाम इहो मयाम सागलुरे अदगी ILP की मयाम सागलुरे अदगी शेड्यूल ट्रैक को दी तानरी हाइतारे को सी तौरगा जो कोइदा आक्थोप मोइदौबा अमा लैबनिना मखल अमगी वेम न कोइ मयाम ची पुछिल लकांदा कई दा संगगा फगदगे हाइबदु मदु खनब मतम ओरेन खले अदुना कोई ओजाजु तौरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ना इंडिया की मनुंग दि लेरकांदा इंडिया मनुंग दे तिलगा अखोगी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हाइतारे सिना मणिपुर मनुंग दा मणिपुर न तौजबा हाइतारे मसिगी फिबम सिदा नत्रगदी अखोई नॉर्थ मणिपुर की ओइना कोई येलौमी सिंजे कोई कनबा ngमोयना कोई थाजे अदे अमना नॉर्थ ईस्ट की ओइनसु तोंगाम प्रोग्राम अम सेमकांदा हाइबा कोई कनोदा अरुणाचल प्रदेश दा त्रिपुरा दा थोइबा मयाम से कन्ननबगी
achauba ihau ma saganminda se yamna mathau tai hena oi sarkar gi magai di thamjari Okay, Manipur khatagi natana north east ta leiba koigi mongoloid race ma'am just stroke ma'am sima koida yam chawba thread ama lere koigi jumthang nariba state sing da su hui local sidagi non local masing hengale habani du schedule tribe demand committee gi site gi su koigi indigenous ma'am si yellow ma'am si kannaba gi wakal undani changsali ba khongjang mana do wani objective ti ama gatani adu baja koi schedule tribe demand committee gi di observation se karama mongda leibi hujik manipur gi oriba situation maroina yellow mi sing gi visa bi koi non local haigadra ma pandi sang pasing si gi jenglo matam अदुदी मयामना हुजिक कोइगी मजानी रे ताकपिरे को सिदी खंखंगना रबावानी हुजिक थंगाल बाजार रे नंगना सी पौना बाजार मरिन नि पौना बाजार चपियो थंगाल बाजार चपियो ने याम नुवाइजदब सिनमा कोइना अंगांग वइरिङै दा दुकान मपु से मैनेजर से मयांग सिन वइचर कसु काइगिनो इद मोइदि आदगी लाकुने एडवांस नि इकोनो अदि ट्रेड सिदा अदगी ललोलिटिक्स सिदा मोइगी दि बेकिंग अदगी याम एक्सपीरियंस नि मोइगा कोइ कंपेयर तव यापोते अदु मोइना सिदा लागा से भाड़ा लौरगा फंबा ओरगा सु अमा तौरगा सु तौरे कोइना अंगांग वइङै दा करि उरमगे दा सेल्समैन सिंजे लोकल मैन वइरमे ओके हौजिक अंतंग चला यंबियो यामलाम चपिद्रो छु थंगाल बाजार सिदगी ना थंगाल बाजार लोइ बाउदंग चपियो मैनेजर दुकान मा पुसु मयांग वइगनी अदुगा सेल्समैन काना वइगेन अंगति यंबि सिगी काइनो सिने लाइसे replace तौग्रे रिप्लेस तौग्रे अदुदि अखोइ यांगांग सिंग हुजिक मयामना अनएम्प्लॉयमेंट जी अखोइ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 7-8 लाख यावरे हरे मणिपुर के अदा अंगांग सिंग जी लोइन फदना से डॉक्टर और इंजीनियर वेबदी याम पोंती अदु मैक्सिमम दी जनरल लेवल लेबंग आक्तनी कमन से क्लास 10 पास तौरगा ड्रॉप आउट लै मयाम लै 10 पास तौदब ड्रॉप आउट मयाम लै मोइ सिंग से क्राइ सटकदगे करी थबक तौकदगे मोइ एम्प्लॉयमेंट क्राइ नो अदु हाइबा से क्लास 10 जस्ट पास तौरगा मखा मागी सोनबा और कनो तौबना मखा चथदबा अंगांग सिंग अदगी 10 थारगा ngamdana तोखिबा मोइ से सेल्समैन वेबदी याइदर मोइ से दे फिट फॉर सेल्समैन अदु मोइना हाना तौजरम बसी सिनग्रेब मी मसिंग अतोपा याम लाबनी ना लाख्रेब से कोइ याम कुमना सिसु नाइना बम संगी करि मनों क्रमाय तो क्रम कंडीशन द सिनग्रे नोइसे सिना अदगी हमना एग्जांपल लंग पंजर द सिदी प्रैक्टिकल ngaranggi एग्जांपल ने आइना लेजरी ब युम से आई क्राइ लाइम कुमना काय दगिने मनिंग द लबुक मचाम ले सि दम मयाम हाइनबा से उजिकी अनोबा सिविल सेक्रेटरी सारे का सिंग कनो लेरगा साखोंगी लोबसि लेरगा मतंग द थंगनबा दुइ दुइने सिसम संतोराबने युम साजलबने लोगदो कोई अदु थिंगबीबा मयाम लोकसाल गायना मयाम सुलेबिको याम फै लैंड पॉलिसी से मोदु तवइना अदा ngarang si yam thajadabida koigi maningsida ingo nungyang sengchina mayam lowling away ai ngai kaino na haisu mayang na lowling khalabraina ina hange ada kamai to isano ina hai agoi sai mi letraba mayang lowling khaladi lure he na ina ai ada aina angang chingda photo amda kapo oina hai ada ai si thabam tawlai na ngak angang sing tuna su chalam drai na chat kan di mo si loi raga chatlam sini lai okay lowling with mayang link khala bai si sigi stay si yang bio ko adu warga di ai koi sing asai som su takpi hi ba ai koi na kawroi dom de koi india gi manung de leibne indian union gi manung de leibne adu di indian union ji dai koi na solution mayam lei be proposal mayam lei be si or di fani du kangai na takpi ba mayam lei ni phatte hai bam te yauti adu bo kwai te near sai koi na oi thokpa ya ba solution hana attempt to thok ta bra asai gi koi yo jar jun takpi ba hoji bus the 400 kumba lai hai train nei si only question of few years tungai wari ne ba si officially 2019 lakh ne target tawri ni adu su tok si 5 years tor kan di kari wei ge dong no adu gum bagi mayam ama leiba adu masidai dai kona protect taw do si constitution gi safeguard ama protection ama koi gi se political rights ama de koi gi iramdam se sing nahan su koina pe panjab tu ni koi mayam no loi khangna re Manipur gi 90% akoi be surrounding is already protected ni some sort of full proof oi da way adu moi using tampak sig yem kan constitutionally moi protection phang lei bna phang dri se mai te na ta ba majority ta ba ko tampak sine ba ko less than 10% phade ga na khang ina stop piri ko adu ta de si protection na ma hana step am lobum thopra sine ko na thamjori ba pot se adu ga matang rudi he na phaba pot mara na lakseni se khudam moi nam tang ga last na panjage ana mama hospital bukale aham da drip yandra ne drip yan mani da ana ji poraga da ida toy da thajan dam de kai no khang da mai diagnose song ne ma si yeng ne first ana drip yan de kai no da ana ba si mai film sok tha da na ba ma gi maintain tong thamaga ana lying ka na farak na bu yiwane adna amarom da koi gi st gi koi na thamjari ba proposal si a ba gi ana gi drip yan ne na adu ba kan bi bi okay han ba treatment hoi doing have ni loina ma mathok ta have ni mathang se oja
अर्जुन लाख चगे ओजा कोई 2015 द बिल अहुम पास तौखर मतुंगदा अमा प्रेसिडेंट वी हेल्प तौखिबा अनी मना हुजिकसो दुमक लेरिबा है सेंटर दा दुमक लेरि है तारे नत्रगा कोई प्रेसिडेंट की मनाक दुमक लेरिबा दुमक केनोनी मरमतना हुजिक की ओइना अनौबा बिल अमा इसाना सेमजौ हाइदुनसु मतम दुतगी कोई होम मिनिस्टर ना फावबा मणिपुर त खांगलखिबा लेरे अतो हुजि फोकी ओइनादी हंदक त पांथोखिबा असेंबली की सेशन दसु चीफ मिनिस्टर ना थाजबदी पीकी मरोइना कोई इन्फ्लक्स लाइबा मरो इलीगल इन्फ्लक्स मयाम से मसि चेक तगुनी अदुगा कनागुंबा इलीगल दिचंग बा माइग्रेंट यर मगदी मखोय तोय खुतक द डिपोर्ट तौनी हाबगी थाजबदी पीखरे मतु कदाई फावबा थबक ऑनथोर कतगे हाबदुदी हुजि फोकी उंदी उबक पंगद्री अदुबु तंजा से चरक सिदा कोई प्रोटेक्शन के दमक बिल अमदी मथौ ताय हाबसे मयाम दिलो यानर वाफम ने दुबु गवर्नमेंट मसे हाथु हाथु तौबसु यारोय मसे यामना सेक्शन तौब मथौ ताय हारी मतंग साइसिदा कोई क्याम कोइन ngai ki gदगे रेलवे सु टारगेट 2019 फाउंडी नोमदन मी चामरी चामरी सुलेतन लाई हाबनी अदुना 2021 की कोई सेंसस लाखपसिदा दी ngasai की ओजाना हाबी की इम्बैलेंस मसिंग हेंगत की बदु याम हेन हेंगल मसु याय करी हाबनी ओजा करी तौब मथौ ताय खनबी मसे politically मोय द खुदों चाइ नत्रग चादे अनौबो सरकार अमा सेमकपगी हाइबो हुंबा दुम लेना बसु याय मतम लौदबो यारो दु तौबो यारो हाइबदुना मोय की पोजीशन यंग हाइजबने अदु लेबा की पोजीशन यंग कांदा अखोइना मिचम प्रजा मोयना अखोइना थेंगनरिबा मदि उरिबा अवाबो सिंसी यंगगदी अथुबदा मतम सोमागंदना हंदगी साइसिद बिल पास तौबो चुमे एनी हाउ मियाम यानबा अदुगा some kind of sort of reasonable oiba हाइबदी restriction दुदा direct restrict तौबसु याबो नते constitution ना and reasonable ओइबा तौबा हाइसे तौबो दरकार लै मदुगी दमकता अखोइना बिल preparation अमखक अखोइना सु होमवर्क तौजबा मथौ ताय अखोइ दुम तौरी अखोइना मियाम पांगदबदु सिनी हाना खनजबा अमक हाइबा तारे को अदुगा हौकिबा 15 दा 2015 दा गवर्नमेंट ना पास तौकिबा the protection of Manipur people bill haibududi president withhold to hore haibne that means reject ni tatra lemoriba land Manipur land revenue and land records kind to bar 7 amendment then amaduna shop establishment second amendment hai to budo aduna mapan de sang myoy singina kamai to lam mapu oigani natraga mkhoi sizinagani haibagi kijiksa hanaiba law du da amend tawthokpagi pot ne adagi amaduna kamaina dukan bhamne kamaina dukan du establish tawne haibagi pot ne han lejaba manipur gi law mani haib tare ani duna maram or kanda ne mainly tribals in wakhalama maroi na sai ge len matang sida moida insecure oiba khoina खाली बसी नतबा अमा मोयना खानबो दौन तौगिबो पोट मिसअंडरस्टैंडिंग आइबो तारे मोय बुसु लाले ता हाइनिंगबो वानते पोटु खंगबो यौनगी दबगी प्रॉब्लम नि थोखरि दुको अना हजुति आइना उजरैबदी मरमदुना बिल अमदि रिजेक्ट तौरखरे बिल अनि मदि फर्दर कंसीडरेशन तौगे हाइना प्रेसिडेंट मागी ऑफिस थमजले हाइबने अदु टाइम बाउंड हाइबम लाइगनी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने सबचाना मसीदी इदे आदि तारीख सी थासी लांगदी याद्रबनी हाइबदी लेते बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पार्लियामेंट की एक्सपीरियंस था प्रेसिडेंट वंस फाजिंग माय ऑफिस ता रिकंसीडरेशन है फाजिंग पोलम थातो लांग ऑफिशियली मदु रिजेक्ट तो सब माने हाइबा हल मन खंगै ताफिबदे ले अर मदु अमोन रिवाइव तो हनबा कोन मुप तो बदा कानरोय aduna maram orkan akoina pam polo tanabi dong ta anauba bill amadusु maruan mainly ILP ki bill hai tar the protection of people bill 2015 dus reject tawrobani na madu amun nauna semauba okay haji reject tawroba same title lu yararoi anauba agi manungi machak sindu khara manabadi ai but language chap manabi yararoi anauba ma khoi sema tabani adu adale hori phahori bill anju kadai phawboda mase khoi da kanari नत्रगा सिंगमी तामी अनि के मरकता मसी मिसअंडरस्टैंडिंग लाइबा नत्रगा लाइतबा तानरे हायरा कांदा मसी पॉइंट जी लखप यारबा यादबरा हायबु सेम कांदा कोइना मदु चतनहन बम चंगेबा चंगबा कांदा यस अखोबदी प्रेशर ग्रुप अमोइना अखोइना पामजबा बिल सिनी आइबगी प्रिपरेशन दुमक तौवेबा को बट फाइनली बिल शुड बी पास which will be made by the government level. Responsibilities is government is the bill. Lam same as I know the system pass over ya na teba. Koi the pam jab do one ever. Ana I know government da si I na thamjaning ba appeal se athu matam da drafting committee ma form to biba. Government ke makai dagi. Miyam da law to biba si members in drafting committee ki kana oire. Then ma si to makha ta na long yen da da na me da mukta. Sing the representative ba hele committee hai ba Manung Rusan by MLA Mayama, Madusu represent the Honba, drafting committee to that. Madut Simbi Aga Makoina, two Matamda,
हानदगिसु लेनगरब नॉलेज लोन अंडरस्टैंडिंग लेरब पॉइंट जहन निंग सिनु सिनि लोय खंगरबनिना सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज द खरा सेमदोक सेम तो बख की वानिना था तरु चंगदना चाही चंगदना मोय नालोय सर्वे का तो बगी बतम लेगी है बको मधु दरकार थु ओइरोय अदु अथुबद बिल्लु सेमकान मियाम थंबा सरकारना कोइदा पाखनु पामे मियाम थंबा देन मधु की स्टेप्स इन लौबी रे हायर कांदा लागरो कमिंग नवंबर दिसंबर स्वाइद मोय विंटर की सेसल लानी को मसिदा तौनी हाइबगी चपचाब थाजब मियाम पीद्रगदी एसे एलपीएस तुमिना ले हाइसा लेरतब सुये अदु जैसे एलपीएस की माइके दगी कोई निंगथम सेशन फाउ बसिदा बिलमा पुथोपियो गायना हाइबगी गवर्नमेंट दा रिक्वेस्ट कुंबा अखोई दी मोइदा लोबिसु तौदे मेमोरेंडम सु पीदे अखोई दी सिदा लाउरिसिदी खबर हाइ सिनी वारी बुको यस ममांग रोबिनहुड की ता 9 जुलाई दा स्टेज दा इन लाउथोकी सेप्टेम्बर दी हाउरनी हनक साइज दा सरकार ने बिल से पास तौन तौबियो हाइ की बदो एतो पंगाय हाइजम बनते आइना जुलाई तारिख 9 लाउथोकी बदो ngasi अगस्त की तारिख लो योसला 15 13 फुला बने थामम अनि लाए सेप्टेम्बर दी ओके गवर्नमेंट ना आई जुलाई दा अर्जुन JCILPS कैंपेन्स मा हाइबगी मतुगिना ngasi बाबुदा ए अखोई सेमगे बिल की सेम सारा ड्राफ्टिंग कमिटी सेमे दु तौरे दा तौरे हाइबगी इंग अमु पीबे लेते है ओके अदुना ने ngasi रिपीटली अदु सेम हाइ रही छे अदु तौरतब न मर कान गवर्नमेंट सिटी गवर्नमेंट ने मतम की जनता जो कांग्रेस जो नो याने जान म चटपगी नेचर समा कोई मणिपुर की गवर्नमेंट ले हैन लौई थाने दगी को मसी तौबिदो फै मसी तौरागदी हांद की मतांग ददी डू और डाई संखिलगदो मोमेंट से मौसागी असोपन खा दुई वफम नते अकन बमोल संखिलगनी मसी नाने तुमिल लेरुबगी तौरका तौरे दो हाइब यानन बमोंदा लाने न अखैना ओके नोइजे अदु मथंग से कोई सिरका द लाचगी ओचा सोमेन रोदा जा कोई सिरका की सो कोई प्री मर्जर कोई स्टेटस है तारे कोई मर्ज तौद्रिंगाई की इंडिया की सरुका मो ओद्रिंगाई की कोई स्टेटस है 1947 दगिना 49 भाव की मरक की स्टेज ता कोई की इंडिपेंडेंट नेशन अमोइन स्टेट अमोइन लेर मदो मदुगी दो हंजल हनबियो हाइबनी एज फार एज इंटरनल कोई एडमिनिस्ट्रेशन से येंगबो मतम दा मरुना डिफेंस को एक्सटर्नल अफेयर्स को कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन को मजना सेंटर ना तुम पाइजब के सुकाई दे हाइबनी को तोंगाना लेजगी हाइबनते ओनली एडमिनिस्ट्रेशन दु दंग होगी इंडिपेंडेंट हनबियो हाइबनी अदु हाइरिबा मसिगे डिमांड जे हाइबा तारे मसे कोई पार्लियामेंट को मैम मीटिंग पांगथोक पिरी NIPP गुम्बा सुमा कोई नॉर्थ ईस्ट की तोंगान फुर मैम पांगथोक पई वाखतनी अदुबो अखोइना गवर्नमेंट हाइ तारे कोई मणिपुर गवर्नमेंट दा नत्रगा सेंटर दा मसिगी मरम दा हाइगदरा कोई मेमोरेंडम हाइगदरा डिमांड हाइगदरा मखोइदा खंगनखिबा अदुमदि करी लेबिखर बगे अदुगा मसि कराय फावा ओथोकपो यावबगे प्री मर्जर स्टेटस ता हंजलन हाइबसि मसि कराय फावा फिजिबल ओइबगे हाबी क्वेश्चन अमदि चाउन लेरि करी हाबिनो मसि हम चमे अखोय हुजपोगदा सेंट्रल नत्रगा स्टेट ता मसिगी डिमांड ओइना कयुम मेमोरेंडम न पिसिन बेलाइत्रि अखोइना होगी तोंगा तोंगा इंग साइ तोंगा तोंगा बे इशू कया अमा अमु माइ पाकना हाइतारेने सिना चौब मरम ओरगा कोइना खल्लगा हाइतारे मसि खोइगी सु मदमाइना थोखिद्रा हाइबगे अकीबिदो खोइदा लेजबा हाइतारे अदे मरु ओइना मसिगी अखोइगी तालिबा डिमांड से अखोइ खक्तगी नते अखोइ खक्तन तव यारो हाइबगी अखोइ सरकारना खंजबम लेबदगी मसि अखोइना भास ओइन हाइतारे नॉर्थ ईस्ट खुंदामिनेबा अखोइगी इंडिजिनस पीपल सिंग हाइते मोगले प्रूफ सिंग पुन्ना संखिन मिनम संग हाइबा अदुगी वाखलोंदा तौजरका ना अखोइ होगी फोगदी अखोइ मसिगी डिमांड गुम मेमोरेंडम अमता अखोइ स्टेट तजु अदगी केनो पिसम लेते तोंगाना अखोइगी मियाम दे अवेयरनेस कैंपेन हाइतारे मसि सिनि हाइदि हारिबा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन बिफोर अखोइगी मर्जर एग्रीमेंट की मांग लेरंबा पोसे अखोइ तव याय हाइबन चिंग मरमदी मसि अखोइना याम लाइना यंग याय होगी के अखोइगी कनोना कनोगी कोई चिंगमी सिंगना ताली हाइतारे NSNI तालिब डिमांड ओपनली UNC तालिब डिमांड जी अखोई गसाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन दो अदु यामना माना हाइतारे अखोइदगी मॉडर्न दो लौरग तब मान हाइतारे अदु अखोइना अखोइदा अकीबा म अखोइ मियाम द लेजी मतम खुनिमक्ता अखोइ मियाम अखोइ डेमोक्रेसी चटप लेबांगनी अखोइ निंगतन लेजरगे हाबिस के सुकाइते तबुदु सोरी दिबिगी अति गाय थुगाय गवर्नमेंट डिस्टर्ब तौर दुरगदी फाबा पुनबे याय अदु अखोइदा असोनबा म लेजी अखोइगी अखंग अहि फावुन हाइतारे ने अखोइजी टोटली अखोइजी मदु हाइबे यादे निंगतम हाइबे यादे खोते हाइबगी अकीबा म मियाम द पिबुदुंग तब मसि यामना लाइबक थीबा हाइतारे होजे खोइदा लैरिसी खोइगी अपुनबा खोइगी नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन जी 4.5 नि हाइतारे मसिदा होजिक ओइरेबा फिबम जी खोइगी नियरली 3 करोड़ गुमदि कनो ओइग्रेबा अखोइगी मिटोम नो इशलैनेबा मसिबोदा खोइना अदुम खोइना खंगना मांग चुप चंगेलक सुम चंगेलक हाइतारे अदु मसिगी खोइगी वे जे खोइना मपुंग याम फाना खोइ ऑर्गेनाइज तोबम चंगपा कैंपेन याम मपुंग फाना तोबम चंगबा नत्रगदि खोइगी होजिक ओइबा मसागी अहिले मांग हाइजेबा IAP गिसु खोइ तावर दुसुनि तौरी अदुबु होजिकसु मदु कदाय बौदो खुमांग जक्सलगे हाइबो ngamदि अदगा खोइना ख्वाइदगी
section gedabdi Indian political system ji Indian administration system ji ko yam section mam chang bai tar kar mo kai gi India gi nation building sagalak pa matam da akoi na moina macha macha pru macha macha de leba macha macha si kai thagi ba sem ko gi kem nati hai tare mamni mi di bililum da leigramina machina maram or kan da akoi da chau sai kheng amne blai ji akoi na chona kan da JCILP gi adagi chona ka sedum try ko talai ma da koi mitum da kaino kaksal ai ni kaino eu kan mi mi kan da podcast ale kaino da adu chona kan da kaino da lawi adu support tum lepi ta oi law support lep man na tra lep da second da gi hai tar kang pu pi gi to sumai tu na akoi na law na ma koi gi thajal lak pa changhel lak pa singsel sung lep da hai tar adu ga iku ku ri ngai da akoi na koi gi kat ro koi gi bejiar hai tar ko sigi bejiar ji 2015 da orine na koi gi home minister Raj Nongthombam lau lai kare haibadi 2015 oina haibadi 2015 gi manung da lagi ba koi gi Hindu adigi Muslim singje koi kaino da laigani koi gi koi kaino oina citizen Indian citizen oina masa khangani ani onu gi koi gi India gi part am da leba any state am da leba je o citizen moina masa khangani haibagi modu parliament pass no bo injel me aitare ne sumai tongai talaksida akoina tongan ba koina issue me am da sattuna leba haiba je koi gi JCILP gi koi itau yori go koi gi ILP system janari ba Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh janari hai tar ko adu JCILP na 2012 ta 13 da ILP masamak se jana bio na kaino da center da tharu hai tar na tra adu kaino na president aya projekte home mission aya projekte ani rang ni thai je ri farm toroga adu da projekte ade mu bilama thare hoji modu pass to ni ung to khangre na tra adu ga di hoji government of India na ying mi ying ji karino hai si lamdam siki miyam yam munna khangbam fe hai tare mogi nungi wakhalon karino akoi tasena mon ngakpi gadore ngakpi senbi gadore ba haiba adagi amana Indian gi constitution da indigenous tribe people ji real panbra pandabra koi nebum chang pai tare masi koi nainab da bunu ta wai tare India na haisidi akoi India da laiba mi khudimak se indigenous people ni hai modi all the citizens of India ji indigenous people ni hai na muki India gi kaino na hai ri hai te India government na constitution na hai je suma hai no maram or kan da akoi da chamam na bama indigenous ji karino bhap ta han da bai tare mokoi UN trip ta sign tawi na tra 2007 da sign ni tawi tawi ba sign se kamai to gi da khoi gi kaino se khoi gi India je khoi gi international level organization da signatory oe maduna maram war kada moko 1969 ki convention number 169 da ma se maduna maram da yaw maram war ga hai tare signatory se tau di ya tau da ya da tau bi hai tare adama na makha da piram ji India gi oina di akoi kai le isa gi oina akoi gi yellow mi ji ngak chen ba tongan ba law and system mayam akoi le jai ma se akoi de UN trip se akoi de ma thok ta de hai maram da akoi na ji khudong thiba tare ji Manipur gi masung north east da khudong north east ten khudong thiba tare ji ayam bana mapan country hai tare dagi changlak pa mi sing dagi yam hena India manung gi oiba sine hen hai tare koi India manung dagi north east ki state sing hajilak pa mitop hai tare koi mitop hai gara India manung gi masen ni international market hai gara sine hen koi da awa ba moi hai tare masina maram morga koi ji mun khiba ya bagi koi gi lang koi gi culture ari koi chana bi koi gi loan khudi mak se masina maram morga mangan bagi ya bi ki bi dun le se masina koi gi miam sina nei nagadori bu se hojik haiba system India gi nation building sagat pu gi system je koi yamna munna naina bam chang pa masida koi na India dai to khai ta ge haiba nte koi nga hai je koi gi atu ba pre merger status to khai ta ge haiba traga so koi gi self administration ama lai jage haiba gi mani self administration ama lai jage haiba possibility hai ga tro to ya ba se krai ba ba applicable oi gi haiba sin mas basi akoi je kaino je Manipur ji kaino gi South East Asia da yan han ba koi gi koi people gi koi mi hut toroga election toroga hai tar ko adugumba magi constitutional assembly linga ganda to mi hunna koi lenga ko lebang hai tar no long India gi nate ko South East Asia da hai tar de masa gi keno ling leba lenga British na tha do matung da matu gi mantri bayam lai da koi minister singi tamgi pulap na hai tar singmi tammi punna singmi khena ba tammi khena ba su leiram de hai tar ne matam du de hosi lai je koi India da merge to matung da ne ba hosi ore ba phiba me am je koi na India ki manung da koi ki pre-merger protocol status hanjan ba ya hai ta di akoi ji koi ne pre-merger protocol status hai bi instrument association gi yana chi ma agreement gi ma kha da koi na sat chang ba matam da hoji hoi adu mak ta sat ya ba nte madu da phagado mong dai da khara phagado modernize oi administration ma am lai di hai ta ma sida panjil laga hena phagado mong da koi sep to mong da administration ma chalaga di hena phagani adu ga
margin agreement da ngasai gi buru chandra ga tongni ba tongna ki ba signature ji madu ma si authority oibro oidabra madi miyam gi biram laigre madi chamna haibda ko head of the state ni haitare ko maduda ma nampu hapu da sign to hangre tong matung da magi oiba haitare maduda yanaki ba agreement samak chu channa te haitare india government to okay pre major purke state ta piriba point Tratoki agreement Masamaksu, India government in there, such as another Haitako. Adigamu, sign to river sign, Budasandra Mana, Manipur, Chelaga, sign to river Duzu, Senabam talked of Haitare, Mandi, Matamduda, Powersy, people in the lake Haitare. Mikantoroga, Mikuchinga lake Haitare. Aduna, Adugumba, Margin agreement says, Senabaya, with the Bra, and kind of the Amana, high instrument of accession there, India, Patoke, Havenati, India Manunda, Kogi, Langaxe, in Intamna, Kogi, Shazi. 속더나바 인터넷 애미시스템을 탐색에 하이리 홈룬 레이저게 하이하이벤 okay home rule internal administration self administration ama leijage haven adubu madu karai fawba valid oigadaги aduga hoji fawi energy masi center gi nakongda aduga state government gi manakta masi gi tongan ba memorandum natraga request demand leitribani na masi kayam kuina natra matam changi ge habi yam chawba question am dileri ai masang ji oja cell tribe ki oja Bhogen da lakchani mane adubu break am ta halauji ge aduga break matum da oja lakchage break am thonjara ke impact ispu meng ta no lebi Welcome back. Adon engbir basi Manung Hutna niya 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarimi basi ngasi August ke tarik 8 malem gi yellow missing gi numit ni aduga numit si mari lena na Manipur da leiri pa yellow missing ngasi karai fauba masi safe oi bage masi safe oi nabgi damakta protection ama phangnab gi damakta kari tauri bage taw mathok ta bage habgi matang si matang si Scheduled Tribe Demand Committee gi general secretary bi boja Bhogen da lak chege ja handak chief minister na su thaja ba pi ki ba maroi na koi gi mitai sing se Scheduled Tribe when be yabra yadbra habgi matang da koi masi Scheduled Tribe state mas commission da masi yang jalan gi habgi wapam di phondo ke balere adu phab gi stage over targa su ngasi si कहतर मैम से येलो मी है बस करने है भी क्वेश्चन हम सुतो इंथो लाइए तो मरो ना येलो मी है गदी 2011 की सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग हम दावे तारे शेड्यूल ट्राइब सिंग बुता कोई येलो मी ने है भी वाफम हम फोंदो की बलेबनी ना मैम द मदुदा नुनांग बा मसु चरांग ना बम सु फाउली येलो मी है बता गदी शेड्यूल ट्राइब वगैरह नॉन शेड्यूल ट्राइब वगैरह कोई लम अमदगी मफम मदुदगी हरक पा म्यूसिंग ले हाउ दुदी हरक पा म्यूसिंग दुपुनी है भी वाफम दिलेरी करी है भी नहीं हो जा मतंग स्वासिता कोई शेड्यूल ट्राइब खतना को इंडिजिनस ओइगदोरिब्रा मखोइबु नत्रगा येलो मिनी हारिबा मिते सिंगसु कोई प्रोटेक्शन से सेफगार्ड से फंगे हाय तरगति सेल ट्राइब ओइदमक्सु हम याद्रब्रा हाइबगी क्वेश्चन दोनि करि हाबिनि मजा कोइना येलो मी से येलो मी बो वाइ से मणिपुर दा नुतिगे दम तारे को मसे याम एवरी ऑल लोय नंग हालक तन ngang na bawane ba dai koida adai koina kau thopam di lei koina lei sin Indian Union manung ne ko Indian Constitution ni makha da lei bani Indian government part amoin lei ne adoi di reality da India gi law da kari hari gi sa ko yeng ba ma thok ta bra sine koina kanjari se ada UN na har ga so UN gi photo nga sai koi gi da Somorendro tapi ba ilo gi da India so signatory ne haire ko ado India gi yellow mi sing ji protect na ba on system lei ba ma pan bi gi ko adai system du kari no ai ba si yang pakan dai koina thengna jari si demand committee ne yang thengna jari se India gi wena di scheduled tribe sing cha supreme court observe tawri se India gi wena di scheduled tribe or adivasi moi gi hindi gi language da adi di ko angan badau ta ba adugumba kwadi han bata ba mi ne hai ko adugumba sing si India gi wena di kanu ne yellow mi sing ne na moi ne se English sai ko ne indigenous people hai na ri se sigi kanu si observation ji pi aduna moi dai koina pam mi yellow mi gi protection se ngasai gi Indian Constitution jina hana pirik laiba only question Indian Constitution da indigenous side bai wa khakta ne lai to ador di koina reality da practical da koina lakpam sang ne lairi ba system si da karino kramain tawraga koi gi athu matam gi manung da koina as a yellow mi wene kano si protection ji phang da ge se ngasai adigi koi gi jasamen takbi ba notice ki context sam takbi kre ngasai gi jasamen da yakona hona biri ko notice ki indigenous people ki parliament ko kain mayam to biri ko biri ko yam thaka sani adubo hai ba mayam du the member we rising si kana no have yeng bam sang he adu moi sing jai gi ai khangja bada di as far as ai na khangja bada di moi almost 90% ki matak lai ba kangbu di already ST list san lai ba ne moi si already protected ne ko some sort of full way be full proof way da be ko moi di Indian Constitution ki makha da mo ko gi len si non tribal library ST list yaw da ba kangbu na lai bi da ba adagi moi gi assembly constituencies di da
नन ट्राइबल लाग भोट लेप यादबा नंगी लम टू प्रोटेक्ट तौरबा नंगी पॉलिटिकल राइट टू प्रोटेक्ट तौरदी हुजिकी वइनदे अखोइना प्रीमेजर बु और सु अदगी अतोपा मबु और हेना फबा पोटु फंगद्रिङै मरक्सिदे अखोइ सर्वाइव थि तौरने अदुना अखोइ हाना कन्फर्म दरकार वइसिने अखोइना आइना ngasa हाइजबा अदुना इंडिया की सिस्टम द येंगबम चंगे proposal du mayam phajaba yai mayam nu puthorpa yai hena phajaba mayam adu sei kya sangani adu oithokpa yaba pola oithokpa yada leite chumi Indian constitution can be amended adu amend obu yai adu su amend obu gi di parliament gi MP 543 leine si manung da saruk ahum thokpa gi ani na approve tawam sange Manipur de MP kya sat ke Lok Sabha ani sale outer and inner ko ada 543 gi 2/3 around 360 umtabne 360 and lower save. I quite a near 350 at the MPs. I quite mobilized to himself. Adusuka do Bugi. Manipurgi, I want to put some Indiagi Sida, the Barmagatina, the young pick state ama. Adusu whole Manipur Nataba. Out of total popular Kanodugi area, Dugi only 10% Kata. Miwikra, Mate and a Kova. Some 10 lakh plus 10 what people do Tabagi, Moitam Tequina. Asagi. Parliament gi 2/3 MP se koi mobilize tok toine adu ni da adu oithokya ba pola oithokpati ya adu busu karai bo oithokya ba gi hai ba forum lai adu di ai koi su general ne hojik lai re OBC ni lai India da general OBC si mayam lai gre adu di yes mai jai de apply tor de koi de apply tor de muram apam pam da la oidrane loi lakani da Delhi de la bisu Maharashtra Bihar lai bisu loi lakani adu argadi hojik lai bisi da am lai ba edi yam thuna koi na protection ji fang baya boy koi gi se yam hena kanu to boy and hena for boy and full pro boy ba adugum badu honaring da koi na kanu to ring da work out to ring da marak sida koi interim kanu am da ka wetune koi hana hingbam da ka wetune adu sire kanda hana survive to ba hana yes ahan bagi first level ki defense am matok type this is not the first and last am da roi bidena te masin ahan badi probably will be hai bani adu huji so koi gi anou bi ho hai gadra handak se assembly session harok padagi koi gi KS na kanglepa student association na hai taram koi na lead taroga mahiro me am mobilize taroga kongjang changeli ngasi maksu makoi na talku demand gi maru ina demand handak chi kitang change the we inner line permit system Manipur da channel lu hai bagi mahuta madugi hai to sin nagidre handak sidi koi gi jiri bam dagi anou akoi MLA ama karak pai masi mayamna indigenous nate habi wapam julai adu indigenous kai no hane jiri bam de counter question ka somulai matang si tane mahiro sing na hangi ba question si handak ti demand si ILP channel hai bagi mahuta handak ti yellow mina vote lepa yahan ganu aduga akoi assembly segment nipan da masigi reservation akoi yellow mida reservation PBU habi wapam sida sondo ina mai onsele hai tare hai ri wapam dugi immediate solution hai batar gede khoi uja Bhogen su takpir bakari ma cell try wai tar gede mkho gi lamda bhol lepa yada ba to pa mina hai gi wapam duleri adai point am tang hatham jage okay habi ai koi ngasi se world indigenous people gi numit ne ba ko observe tawrim ni na indigenous ki matang sida kitang ama kitang chupaning ya ba okay India gi system da ngasa hai jage do India ki system da kana bu indigenous ne na kanu tawri ge adi constitution da yaw draga su ai koi na pa mi ba indigenous da protection P by do koi ngai go Somorendro ta P by no already existing hana leijaba pone kana da pige ST the piri rule le zalaga nan tribal am bole pu ya pu okay ST the protection the piri marona ST the both lepa ST ge area the both lepa mo khoi da reservation jo piri atop na lepa ya handri adu mangni hoje KS na su tali basi mo khoi na ST on bi hai de mo khoi na habdi koi vote mitop ta vote lepan ganu ha bi yam chaw bi manam lai reservation PBU yellow mi da reserve to view sit sing sari kari ha bi hoja Arjun Telheiba ये बेगे पाम बा बेसी पाम बनी मखल खुद मगे लैंग्वेज है भी है लैंग्वेज है सिमक सो कोई खाना न बा नुसिना न बा पोला मने सिना बा हेरगा नुसिनै सिना बा इत्रगना खानाय केसेन हाय दुसु भाई आदि अखोय जेलोमी कंदोनी ओ हाय जेलोमी कंदोनी लोयना मक्से अदा अखोय यस इंडिया का की वफम नतना मणिपुर का की वफम नतना पृथ्वी की मालम की वखलोन सिदा कोई येंग पमसु चंग है खाली मतलब चंग मीन्स कोई सिविलाइजेशन स्टैंडर्ड से मतुगी ना को कोई सानबदा खंगदे लाला सुनो खंगदे कोई जे पृथ्वी मालंग थाक मी मसिंग याम याम दबदुना मनि लोय पार्टिसिपेट तौर म अंगता ना सिदा कोन याम है ना हंथा जदना कनोम द कोई सि याद्र माले ना अदोम द सु मी एक जे थोदोना थमिंग दे आई पर्सनल को और पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट है यस ओके येलो मी हाई बसी काइमता इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन तौर फाउदा अखोई मणिपुरी सिना अंडरस्टैंड तौजबसु दुम लई
yellow me ai je khoi lamdam sida khoi Manipur haiba soil sida poksarakpa haujarakpa ai khoi khunai khoi semjarakpa khoi economy social polity loina mai khoi na sagacharakpa dugum phurup singa du oibanina khoi si yellow me na khoi claim thong jai ne mai te khoi che as well khoi singmi sing kai mai te pangal sing so khoi na konjan biri ne yellow me ak ta ne na asigi context the United Nations na bokoina say 23rd December 1994 da tawgiba declaration then 2007 September declaration ma thong taw bukan da high issue adugumba leibak amada adugumba mafam amada mafam du haujarak pa mi ma herol dagi khoi lon da yellow mi hai chin na yellow mi ona le jaba ma khoi political system arage economic system cultural system and distinct oi jaba distinct hai base English ne Metalona move high target distinct hai che masak phajaba haidoira that mayang manada chokota haidoira distinct hai che unique hai che unique hai che mo sina English ki loni unique hai che mayang so manada chokota haidoira mayang thodoiran pharaba haidoira si English ki wa ai metalona hai jage ai na khangjabada ai khoi gi culture sa Manipuri sing tongan jaba Manipuri hai bu kanaro masak ta khom matamda puthok sab ya pot am oi ba hai tare koi culture di koi unique character le che culture da or akoi identity da se aina aigi samna da koi praman da nupi na maitai phane ki design puthok mo tam da phane seba mayam le jara ga su si di Manipuri nupi ni ha ba koi identify tori da na likewise koi na ai koi gi ni hai na identify to ya ba sana khona ba polo da su si di Manipuri polo ne hai ri da na ko prithvi gi polo le jara hu le jara ga su sumai to na ko unique character history polity le jaram ba khunai ma masa ki territory boundary masa khang le ram ba do United Nations na ba do madu gum le pa do di self determination claim to ba ya na hai na hai ba di they are the indigenous people they are the yellow me of the soil so they can claim even their self determination high never adu ma character me high ngam da ba ai unique history unique polity economy high ngam da ba mafam de kuina kunara ba ma hekta la ka ma se self determination claim to ya ro ba United Nations ki protection ki matang da la kum da di aduna aina thamjani di yes adu ki protection do la kum da di khoina taw na thagi constitution su ya ba Constitution is India forget about that for some time. I go now Indian Constitution nothing. Okay. I go now I called out I go Kamai with a key question. What can you get a key? Winning I will say I lips of them never. I could I Kamai or get a key winning is lips of them never. Singing Matuina international will be India will be Manipur will be Tangle platform with Tangle. I go in a proper platform with Kangalore. I go marketing, funny has just for timing without talking you to the hack to one. When you sing hack to you one at day. Other target, I go yellow things protect on over the day. So I am too going to hire the Koi Tau with the Taka. Pre-merger to talk to him. Okay. Pre-merger say yes, ultimate canoma or doing them. How's it? Yes, I'll be so for canone, Major Amani. Haki machine Kara. Reasonable strike the sick or true and flow Canada pre float or Tatkin having Kaki one never go. I could eat some Munchil Makan. I was a quick bill Potokuma Tam Sita migration so demantory bill Potokumatam Dandaki Bolepa Yahandaba Mitopna Bolepa Yahandaba Sedanga Mina Mapu Yahandaba having often sound like I'm more busy. But the constitution cry power allowed money, earning money, Narol Sigdugi, Tamu in the poverty, Lauri money. Okay. Constitution can have Yagi, I do the Sugayati. I couldn't anywhere Salakanda and is a god Bolepa we did India, Nankab or Kato to Amani. So I don't know. She the Kudas, the Mumia, Pele High Bureau. Anybody from Bangalore, they little Alepia. Can that whom the Lemon is the prime labor attempt to woman. Kawakad of Germany. And Casing of the Moy, yes, I think Mapam, don't ever do so in the Pung Tawale. But I know Constitution Yaba, that is another matter. I go in Palm with the Yaba Yada do nothing. Okay. I go in I have 8 hours. I quit Canada, what carry oil or a Kataki. When Palm is Carino. Ko aspiration se kai no somni yang kan ai tension jage taw support kitang tawning mo bata amala gi bagi ne nasai gi India na British India or ye matam da India sem matam da India se shen no na matam da British India se mo khoina
Michael Mong ani the control tower. Amana direct British India Harkanda province mayam same kanda Eastern province, Western province Indian Parliament, British Indian Parliament control tower. Amana tongan but princely state mayama India ke lady musinga directly London dagi British crown na Maharani control tower. Adugi process Manung dane Manipur British na 56 years point makha da koi se thambira mise. Hadi British India na te batanga koi se direct adagi British crown na bagi sifai ka thara kana swaida maxwell kare tor kana Manipur ke trawa je directly mo yausam badina ta ba outside te leiba adu makoi makut thingin ba makoi advice mo na pamba tahaning badi wa haibading ngamba ning thausi samna da boy makut thambagum ne hai tare adumai na koi si leiramba adugi potu nathu kanda 1947 gi August 14 da maning tamme hena lautho in Manipur sa somna 15 da India maning tamme lautho matam sa swai maraksida pungkhara khoi advance hoye ba ko then election ba khoi na hale constitution chan na khoi na hale si ma ni logoi ka tho ya kan da hojik ase kangmu khara na so ngasai India da merge tawgibu numte Indian ogre khan ba India da instrument association se soi torom mi torom de torom bani na ko Indian ogre khan ba ari India gi character da sak chu gi nakta sunatana kari gomba hiram matana India habisi ka ko punba ya bai poti leitra matam sita ko India gi reservation system adu da akoina changchel le hara kana ko identity kan bai sa yes or the oil palm adu di me palm ne sai ja gare adu boja overall koi JCILPS na su demand to risi ko gi bill ama act ama PBU have ni adu hariba bill do su Indian constitution ge framework ke manung da pass ta guduri ni Indian constitution ge framework ke manung da president nam do su ek walak to ni maram na Indian constitution ge manung da tarokata bang to oibani na yes nga sai ko sel right man committee ko jan tak pir ko sel ko gi Indian constitution gi framework ta leirabani na masi manung da khwai da gi thu pasi natraka ahan da ko survive to mathau ta bani na Cell tribe ki demand si su khidang justifiable oibra have you wapum denu ja tak pe krise adu ko ko gi bill ama tu su lak tu jo ko gi Indian constitution gi manung da lak kadam ni na maru jo tum constitution gi kaino nga tani kaya tare manung da lei wapum protection nga tani ko ni pambi sing se protection ne pambi se okay mathang jai oja Somorendro da lak chege ja ko gi tongan voice ani di tabi re to bo hojik oja gi site ge kari haibi ni ko gi indigenous Miam si kan nabi kita mukta. Akoina pangi ba India da akoina tilu da akoina pangi ba political right da economic right ko labor right right ko yamun khangmam jang bai da. Okay. Machine maram waraga loinok tar bai da ko gi legislature hai da. Jik laiba ko gi mihur chingji na chu ko gi moina pangi ba power political power ji ta sengna paseng na pibra pidabra ko ni phang bru chumi bru chum dabra ha samna da ma ko state power si ko chi India ji structure federal structure ni hai federal structure amgi to bom thokpa pibam thokpa power do ko na state sin phang bra ma chum phang rai ji yamuna khangum chang bai ta yamuna nai na bam changi adu hojik chi ko ji ka ta anobo makhan gi colonial system hai ta sina maram morga ko ji akhoi leader sing jina hai tare center gi wa ta na thabam ta torok ta ba thabam ta tawngam da hai tare adagi advice mo khogi advice na tragadi akhoi gi advice akhoi gi samna ba akhoi gi kano kanjana ba akhoi gi hai tare yellow mi kanjana ba bu oro de akhoi emission phagana bu oro hai bi akhoi gi yellow mi gi site hai amuk tarak ta hai tare center gi mina center gi power na hai bu dang asum oini oiba malak ba oiba no khan bai tare aduga hoji chik lai ba akhoi gi Manipur gi mu sing na akhoi gi Miam thakli be music hai tare makhoi gi mindset yam captive mind mo bai tare ora politically si ora punu maram mora kanda akhoi si dugi mati khoi khudong thiba ma ama nangak bai tare haibati akhoi gi state amagi pham dok power se si keno da pithok ra bai tare center gi wata da ngade state gi policy na ba hektra ba makhoi gi yaka yenga thabak torok pudu ni ngase khoi na tari ba khudong thiba mayam haibati ngai gi state gi policy si na ba hekta ba PJP da no ora ba PCP da no ora ba haibati sabe governor gi keno gi aya ba yaw ti bilam ta pass to bu ya ti hare governor ngam tra na thare smai to na yam na khoi gi independently ngam jada bai tare khoi gi any bill ba pass to mu dam da state sin kam ta bungam da bai tare masi gi system am da khoi ji jala thang gi na khoi ji yamna khoi gi centralized rock bai tare ne sina maram ora kada Manipur da any armed forces special power ek nem da khoi gi eastern samilana chahi tra tu
ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯈꯪꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯖꯜꯂꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤ 13ꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯜꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯣꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯆꯍꯤ 13ꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯝꯗꯧꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯤ ꯆꯩꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯆꯩꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯖꯦꯛ ꯆꯍꯤ 13 ꯆꯪꯅ ꯏꯟꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯣꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ 13 ꯆꯪꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯇꯣꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯑꯥꯔꯖꯨꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯥꯖꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 2015ꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯃꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕ꯭ꯂꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯅꯁꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯝ पुथोकपीरी चंगसु चंगसिनपीरी अदुगा लाखद्रब नुमित खरा असिदसु अफा अफबा फजा फजबा डायरेक्शन लोमदा चंगसिनपेकने हाबगी थाजब गलरना ngasi manu hongi thomsi matang swai losin jerge ngasi thomsi da oja arjun oja somerendro amadi oja bhogen lingbi rekton thomsi ba thawa happy kipam di mapung phan bi dam to oja humbu amuka na thaso phonduk chari appreciate you join masing ngasi manu hongi thorom ngasi edition se karam togbi bagi khoi khan birk pe agane khoi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join togbiraga comment am di feedback ta birk pe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjai